Allin hamuy sapankuqnikichispaq masi masumaqta waqmanta kay kinsakaq p'unchaypi tuparillanchistaq martes p'unchay nisqa masi ima sumaqta yayanchisman ñawpaqman purinanchispaq makinman hapipaykusun mañarikusun. Oremos. Ancha munakuq yayay hanaq pachapi tiyaq ima sumaqta munanaykipi uq p'unchaytawan yayayki sumaq simiykita kichariykusaqku yanapaykuayku Santo Espiritu atiyninwan chayta waqharikamuyku sapallan Jesucristo churiyki sutinpi hinataq kaychu. Amén. Masi ima sumaqta kay esqun yachaypiña kashanchis lección número 9 machayninpi nishan una ciudad llamada Confusión pantachiy sutiyuq llaqta chaymanta masi ima sumaqta qhawarishanchis. Kay martes p'unchaypaq nishan un misterio la gran Babilonia y hatun llaqta Babiloniamanta kunan qhawarisun imaraykun nin misterio muspana chaymanta masi qhawarisun. Ñawpaqman purinanchispaq masi qhawashankipis hina yachananchis maymantan paqarimurqan kay Babilonia llaqta nisqa. Imaraykun sutin Babilonia imataq chay suti masi uqsimipi t'ijrakunman imaninantan nin chayta masi qhawarisun. Chaypaqtaq puririsun Génesis qillqaman chunkuq niyuq t'aqayninman esqun yupayninman Génesis capítulo 11 versículo 9 anchiman masi ima sumaqta puririsun chaypi ñawinchasun y ayparisun maymantan paqarimurqan Babilonia llaqta chayta uyarimi masi aqnata nin chayraykun chaypa sutinqa Babel nisqa kapurqan Señor Diospa chaypi kay pachantin rimayta t'ijrarisqanrayku. Masi imaninantan Babel suti masi ninantan nin imaraykuchus chaypi Dios ninchis imaymana simita t'ijrasqa confundió español simipi nin chayrayku masi kita ayparinanchis maypachachus ki Babilonia llaqtata atipayta munanchis kutinanchis haqay Génesis qillqaman imantachu kunan qhawarishanchis chaypi ayparinchis imaynanchis runakuna chay hatun torre nisqata paykuna hatarichisqaku Babel sutiwan chay Babeltaq masi pantachiy confusión chaypi masinchiskuna mana Diosta iñispa chay hatun torre nisqata paykuna hatarichirqanku chaytataq Dios paykunata mana tukupanankupaq pantachisqa confusión. Chayrayku masi nisunman Babilonia llaqtaqa chay Babel maypichus chay torre hatarirqan chay kikin hallp'allapitaq masi Babilonia suyu paqarirqan hatarirqan hatun suyuman tukupurqan nisunman Babilonia imaninantataq nishan masi Babel y Babel imaninantataq nishan pantachiy confusión chayninantan nin Babilonia masi ñawpaqman puririsun yayanchispaq simin sinchi sumaq masi kaypi qhawarisun maypachachus ki Babilonia nishanchis masi ki sistema religioso falso pimanta rimashanchis pimanta masi intinananchis chayta pininantan nishan yayanchispaq simin warmi intindisniña iglesia ima iglesiamanta chayta ayparisun masi chaypaq puririsun haqay Apocalipsis qillqaman chunka qanchisniyuq t'aqayninpi capítulo 17 yupaynintaq 15 tawakama versículo 3 al 4 chaypi masi niwasun maypin ki warmi qhilli warmi wasanchaq warmi tiyashan uqsimipiqa maypin ki mana allin iglesia q'utukuq iglesia pantachikuq iglesia tiyashan chayta masi ayparisun yayanchispaq siminta ñawinchasun Apocalipsis capítulo 17 versículo 3 al 4 Apocalipsis qillqapi tarikushanchis
chunka qanchis niyuq taqayninpi yupaynintaq kinsa tawakama ajinata nin wawamasi uyari ajnata nin yanchaspaqsimi chaymantataq Santo Espirituq atiyninpi ch'iqninman angelqa pusawarqan chaypin uq warmita rikurqani sansaq puka manchay waqa animalpi sillaykusqata chay waqa animalmi qanchis umayuq chunka waqrayuq kasqa Diospa contrampitaq rimay simikunawan junta qillqasqataq kasqa chay warmiqa sani puka p'achawan sansaq puka p'achawan p'achasqan kasqa chay p'achataq quriwan umiña rumikunawan perlakunawan sumaqchasqa kasqa masi kaypi ayparinchis imaymana qhawariykunata uq warmita tarinchis uq sallqa millay animalta ayparishanchis hinallataq tarillanchistaq ki animal sallqa millay animal qanchis umayuq 7 cabezas y ki warma imaymana p'achawan p'achasqa kasqa imanisha sani puka p'achawan sansaq puka p'achawan y qurikunawan imaymana rumikunawan perlakunawan sumaqchasqa imaninantataq nishanchay wawamasi p'achamanta ayparisun imaraykun pinmi chay hina p'achawan p'achakun kay sani puka sansaq puka p'achawan chayta wawamasi historiawan ayparisun Eusebio de Cesarea qillqaq karqan historia qillqaq payni wanchis aqnata cristianismo reykunaq ñawinpaq munanankupaq iñinankupaq kay sacerdotes católicos wawamasi iminan pagano mana Diospi iñiqkuna p'achakurqanku kikin p'achanta paykunapis p'achakusqaku chaywan ki reykuna mana Diospi iñiqkunaman ayparinanrayku chayrayku wawamasichi sacerdotes católicos nisqaqa chay hinata p'achakunku chay hina p'achakunawan chaypi ayparishanchis nillantaq ki warmi ima kasqa wawamasiyki kama yacharunchisña yanchispaq siminman hina iglesia ki mana allin warmiqa mana allin iglesia ki qhilli warmiqa wasanchaq warmiqa pantachikuq iglesia tiyashan imapatapi ki sallqa animal patapi ki animaltaq qanchis umayuq 7 cabezas imaninantataq chi qanchis uma wawamasi ninanta nishan versículo 9 esqun yupayninpi nin aqnata uyarimuy entendey atejqa entendichu chay qanchis umaqa warmiq tiyasqan qanchis urqukunan wawamasi ima sumaq maypichus ki warmi tiyashan chayqa maypi tiyashin uq llaqta kannin qanchis umayuq chi qanchis umayuqtaq qanchis urqukunan 7 colinas chaypi chi warmi tiyashan chi iglesia maytaq chiri qanta pukushawaq wawamasi qhawarisunki profesor Ernest Martínez qanta aqnata paynin Roma llaqtatan riqsirqanku qanchis urquyuq llaqta la ciudad de las 7 colinas chayraykuski llaqtaqa santo sagrado sapaqchasqa llaqta sutichasqa kasqa pi llaqta nishanmi wawamasiyki profesor Roma llaqta tapurimusayki ima iglesiataq Roma llaqtapi tiyan wawamasi chay hina dianchispaq siminman hina qhawarichasqan hina Iglesia Católica Romana chayta wawamasi aypachishawanchis hinallataq ñawpaqman puririsun ki iglesiaqa mama wawa ususikunanti la madre y las hijas mana payllachu chayta wawamasi ñawinchasun chi kikin qillqallapitaq Apocalipsis capítulo 17 chunka qanchis niyuq t'aqayninpi qisqa yupayninpi versículo 5 ajinata nin wawamasi uyarimuy mat'inpitaq sasa entendena suti qillqasqa kasqa hatun Babilonia rabunakunapas kay pachapi tukuy millaykunaqpas maman nispa imanishan wawamasiyki yanchispaq siminpi
Kay hatun Babilonias nin rabonakunaq maman. Chayninanta nishan kay Babiloniaqa hatun llaqta. Chirayku masini mushayki. Kay Babilonia llaqtaqa ususikunantin kan imaraykuchus rabona mamahina payqa kashan. Chirayku uqsimipiqa nisun masi mana iglesia católica nisqallachu. Ususinkuna kan pikunataq chayri. Waq iglesiakuna p'unchay paykuna ch'uya yachaypi tarikurqanku. Ichaqa chaymanta qhillichakapurqanku. Cristianismo, protestantes, apóstatas. Chaymanta masi. Chirayku ki chunkatawaq t'aqayninpi Apocalipsis qillqa maypichus nishawanchis. Urmaypunñan Babilonia nisqaqa mana iglesia católica nisqallamanchu masi t'ikrakuna. Pikunachus chikikin Babilonia yachasqanta mamanhina yachachillankutaq inillankutaq paykunamanpis ayparin kiwahakuy. Imaraykuchus paykunaqa ususin chayrayku masi. Puchukananchispaq nillantaq kay warmi masi machasqa kashan imawan. Diospaq chaqaq wawankuna qatipakusqankuwan yawarninwan. La sangre de los santos. Chayta masi qhawarisun chay kikin Apocalipsis qillqallapitaq chunqa qanchisniyuq t'aqayninpi capítulo 17 versículo 6 soqta yupayninpi ajinata nin masi uyarimuy. Hinaspan chay warmita rikurqani Diospi iñiqkunaq yawarninwan Jesuspaq testigunkunaq yawarninwan ima machasqa kashaqta. Imanishan masi kay warmis machasqa kashan imawan kay Jesucristo testigunkunawan y Diospej iñiqkunaq yawarninwan. La sangre de los mártires. Chay hina ki iglesia masi mana chaninchu ki iglesiaqa imaraykuchus sinchi millay wañuchikuq chakukachakuq. Chirayku masi Apocalipsis qillqa nishawanchis kay Babilonia ki iglesia p'uchukay timpupi ajina chakukachaq iglesia masi pipaqtaq chayta qhawarinanchis. Pi iglesiapitaq masichi junt'akun maypachachayanchispaq siminta qhawarinchis y historiaman hina masi qhawarinchis chay iglesia haqay iglesia católica romana papado chawpinta masi waranqanpi masinchikkunata wañuchirqan haqay edad media nisqapi y chakukacharqa. Yawarninta masi hich'arirqan chay masinchikkuna pikunachus chiqaq yachaypi Jesucristuta qatipakurqanku. Masi chay hinaya chay Babilonia espiritual chayrayku muspachiwanchis masi imin iglesiataq kanman chay hinari nispa qanta puqshawaq ajina masi imatachus yanchispaq siminpi rikuchishawanchis ajina. P'uchukananchispaq masi kunan unchay qhawarunchis muspana hatun Babilonia chaymanta qhawashanchis maypi paqarisqa masi haqay Babel torre nisqapi Génesis qillqapi Dios uraykamusqa paykunata pantachisqa chayrayku paykuna sutinkapusqa chay Babel uqsimipiqa imaninantan nin masi confusión pantachi. Hinallataq yanchispaq simin niwanchis maypin ki warmi tiyashan maypi tiyasqa haqay Roma llaqtapi imaraykuchus chay Roma llaqta qanchis urquyuq imihinan ki warmi tiyashan uqsalqa animal qanchis umayuq chay umakuna urqukuna kallasqata ima sumaq yanchispaq simin. Hinallataq ki iglesia nisqaqa mana comun iglesiachu mama payqa kasqa imaraykuchus ususikunayuq chay ususinkunapis payhina mana limpi purishanku imatachus pay yachachin chayta paykunapis yachachillankuta chayrayku mamahina ususikunayuq. Hinallataq ki warmiqa machasqa kashasqa masi
que Jesucristo testigunkunawan, Jesucristo pikunachu Dios piñuqkunawan yawarninwan macharisqa. Imaninanta chay nisqa wamasi chakukacharqan, wañuchirqan waranqanpi wamasi, haqay edad media nisqapi, kay sistema papal nisqa wamasi, chiqaq wamasinchiskuna Diospi iñiqkunata. Chayrayku wamasi muspana, chayta yayanchispaq simin ima sumaqta qhawarichiwanchis kay p'unchay wamasi. Sinchita wamasi sulpakamuyki sapankuqnikichista pikunachu yarikamunkichis. Kayta wamasi qankuna astawan willariychis wamasiykikunaman pikunachus uyariyta munankuman. Wamasi Diospaq munayninpi paqarin ima sumaqta tuparillasunta kay lección escuela sabática nisqapi sapa p'unchay apamushan chay yachaykunawan wamasi paqarinkama.